بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Allah Teala aytadı: ey adamlar deydi, siz Allah gereklisiz deydi. Allah Teala bayt deydi, kişi gereklisi yoktu, hem de maktavuludu dep Allah aytadı. Bugün hutbamız cemaat Allahsız biz kimbiz dep alay soruladı. Allah olmasa biz ne bolluğa çotubuz degen soru sorulmasa hatta ana cevabı nede Allah bizni jaratmağı edi, Allah bizim yaşauımızda bolmağı edi, biz bolluk tülek. Allah Teala ne türlü zatımızda, yaşauımızda, rızkımızda, akılımızda, bolumuzda, üzügümüzde, yaşagan üyümüzde, işlegen işimizde barısı Allah Teala'nın kesinden bolmağı edi, bolluk tülek. Allahümme levlaka mehtedeyna ve ma tasaddaqna ve ma sallayna dep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Handak'ını kazgan saatinde sahabala alay teyirle deydi. Allahümme ey Allah Teala sen bulmasan biz tüzellik tülek deydi. Aytığa sen tüzetmesen deydi. Namazda kıllık tülek deydi. Zekat da berik tülek деген. O sebepten Müslüman adam alay inanır edekti. Ne türlü zatla, ne türlü aşkınlıkla yaşauında boğan zatla ne var ise de sen eskergenin, eskermegenin de, bilgenin, bilmeyenin de ne var ise Allah'ta olan kesinden bolğanın inangan Müslüman ol kerti Müslüman'a sanılır. O zatga inanmagan anı Müslümançılığında işeklik vardı. Allah'ta ola kesi har zatını Allah'ın kesine gelgenine tolu inanıp, ana ışanıp, endi ana tavkeli oladan Allah'ta ola kesetsin. Biz yaratılığın içinde Allah'ta Kur'an'da insan degen surasında aytadı: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Bilemet deydi, adam deydi, zamanlarda bir közüde deydi. Eskerilmegen zamanları, adam kim boğanı bolmay turgan zamanlardan sonra eskerilip adam bolup, eştüçü, körüçü adam bolup, yaşarığın bilemedi, eskeremedi o zatın deydi Allah Teala. Adamla Allah kapar kelgenmet deydi. Söz üçün deyik birevlen üylengenden sonra bilemeden kallaysa bir tuvarğı, ne de kaçan tuvarğı, ne de kim bolluğu bilmeyen, ana tasanası da bilmeyen, kes bilmeyençe. O sebepten Allah da aytadı, men sizin deydi, joktan bar etkenme deydi. Bar da etip, rızkı da berip, onu da berip, bolum da berip deydi, har kimin ülüşügüzünü bergen eteme deydi. Hel ete alel insani hinun mined dahr. Zamanlarının birinde deydi, eskergenmet adam, söz üçün men 50 yıl boğan ise 52 yılını alga men kaydayım dep sağış etkenmet deydi. Kim sağış etkendi? Men kaydayım. Sen atını bilgen etmeyirle, sen bolluğun üstüne kişi sağış etmegendi. Biz Allah zatlabız cemaat. Allah Teala bizne jaratkan da, Allahu Teala bizge ne türlü hayırlarını da, aşkılıklarını da, bolumunu da, akılını da ne türlü zatda Allah Teala kesip verilgenin aytkan etet. Başka ayatında ayta Allah Teala tileklerimizin de Allah Teala berip barganın. Kuru jaratıp süygenizçe boluz dep aytmandı. Aytadı: "Ud'uni astajib lakum." Menden tilegiz deydi. Men kabul etme deydi tilekleriniz deydi. Meni baylanıgız deydi Allah Teala. Allah'a baylangan adam tas bolluk tül cemaat. Allah'tan kaçkan adam kutulallık tüldü. Ana aytkallı. Aytadı: "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu." Siz ne izlegen eseniz Allah bergen eken. Adam tilekti Allah Teala, Allah Teala menge ol zattan ber, ya Allah menge bunu ber kaydam üylenmek, rızk etmek, sabiyi, üzük degen saatinde Allah Teala tileklerinizni bergen deydi. "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu
O siz tilеген zatlardan дейді, har zатын берген ме дейді. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah'ın sizге берген ni'matların дейді, ашылықтарын сан айта берсеңіз, siz аны дейді, санаялық түлсіз деп Аллах Тағала айтады. Innal insana lazzalumun kaffar. Алай болған адам дейді, көп артықлық етуші, emde көп kafirlik etуші Аллах бір затты дейді. Kafirlik деген Аллахның кесіне kafirlik еткен бе қалмайын, başka мағынасы Аллах аңа берген затланы қабыл етмегені. Аллах бермегенді мен кесім еткенме деген, аңа да kafir деп айтылынады. Kafir деп dinнен шыққан kafir түл, хотя Аллах бермегенді кесім еткенме десе, dinнен шығар қорқуы да бар. Ama Allah bergen zatlаны Allah бермеген кесім еткенме деп айтса, Allah берген затлаға қаршы барған айтылынады дейді. Аллах Тағала Құр'анда да айтқан еді, кесінің құдіретін, емда кесінің күшін қаруын аңлатқан еді. Не дейді? Wallahu ахражакум мин бутуни уммахатикум. Аллах чағырған дейді, сіздің аналарыңыздың ішінен дейді. La ta'lamuna shay'an. Bir zattan xabarınız жоқ дейді. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Allah Тағала сізге дейді, көз да, құлақ та, емді жүрек те берген дейді. Аллахқа шүкір етересеңіз деп айтады. Сізні тудырған да Аллахты дейді. Сіздің хабарыңыз жоқ дейді. İçimizde kim bilет туғалай қалай болғаны? Кішінесінде жоқ да қалай туғаны, туғаннан sonra не болғаны? Bir кесек бөлек заманда ес башлаған үшін заманға дері Аллаху Тағала айтқан етеді, сізге көзін де берген, құлақтын да берген, ештірген де көгіскен де, hem de жүректілен де берген Аллах Тағала болады дейді. Sonra ақырында айтады, ан еткені баса не үшінді Аллахқа шүкір етересеңіз деп айтады дейді. Аллаху Тағала бізді көлтірген де түшірген де Аллах Тағала жамағат. Аллах Тағала бізді көлтіргенше түшірген де терікті. Аллах Тағала көлтірген сатты Аллахқа шүкір етмеген түшірсе де анаңлаялық түлді. Аллах Тағала түшіргенні қиылықша көріп, көлтірген де кесіне бір насыпша көргелі де, ол да бір жарсу да адамның кесінде. Аллах Тағала айтады, аса ан тухиббу шей'ан фахуа шаррун лакум, ва аса ан такраху шей'ан фахуа хайрун лакум, валлаху а'ламу, валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Сіз бір затны сүйерге болықсайды, ол сізге аман болуға болық дейді. Сіз бір затны сүймезге болықсы, ол сізге игі болуға болықты, Аллах біледі, сіз білмейсіз дейді. Аллах Тағала айтады, «Ман кана юридул иззата, фалиллахил иззату жамиа». Кім дейді, сый ізлейсе, сый барды Аллахың дейді. Аллах сізге бердік, сыйын деп айтады. Sonra Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бізге үйреткен затлардан бірі, дүнияда болған жарсулан жамағат, дүниябыз біз жарсуға жаратылған. Жарсулуды. Dünya degenin manası da Arap dilde dana degenler. Dana degen keterik zat. Turup turuk zat türlü dünya cemaat. Biz sağışıp kalaydı dünya bizde turup turuktu. Ol dünyada maksimum zavukluqnu bize Allah gerek. Biz de bayağı saçtırız cemaat. Acaşkanımızdan da dünya ketse kuandık. Dünya ketken satta baş döven bulduk. Allah Teala ne deydi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men jaratkanma deydi. Cinni adamda Жаңыз менге құллық етер үшін дейді. Дүния ба қуаныр үшін түл, дүния кетсеңе қиналыр үшін түл, менге құллық етер үшін деп айтады. Адамның ең бай көзуі жүрегі Аллах олай болса жамағат. Адамның ең жарлы көзуі жүрегі Аллахтан жарлы болса oldu. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам да аны айтқанда, бір кере Ибн Аббасны арт жанында ешекте отырып баратып ол айтқан екен. Я ғулам, ей саби дейді. Ғулам деген былай жаш адамға айтылады. Ей жаш адам дейді. Men seni Allah sözlerini öğretirme degen. İhfazillaha yahfazak. Allah'ın sakla deydi, Allah seni saklar degen. Allah'ın sakla degen manası neydi? Allah'ın yüreğinde sakla degen. Ne türlü halda Allah babol degen. Kuvançta da hem de carsuda da deydi. Sen Allah'ın yüreğinde saklasan deydi, Allah seni saklar deydi. Dünyada da Allah seni saklar, can bergen saatte da Allah seni saklar, ahiratta da deyip alaytadı. Ya gulam aytadı, ihfazillaha tacidhu tujahak. Allah'ın sakla deydi yüreğinde, Qayraylansan alayda tabarsa Allah'ın deydi. لو اجتمع القوم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. Senge deydi millet bağırsa jıyılıp deydi. Senge bir zatla boluşurgaz desele bir jokpa boluşurga madarları jok deydi. Жаңы senge Allah neyin buyurmayı sanma boluşurga deydi. То есть Allah'ın buyruğundan ara milletine etip aylangan kaygılar ne de suitası var çaytsak senge bir zatla boluşurga deydi. Allah bir boluşalıkla kallay bir buyurmayı senge Allah deydi. وَلَوْ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Ama deydi, Allah millet bağırsa cıyılıp deydi. Senge zaran salarғыз desele deydi. Zaran salarға, atbet çıkarırға, sanın açtırға, tapsız atlı işlerге.
Allah zatlarga jiyılıp deyt, barısta senge sağlay dünya deyt, amallığı tevzleseli de lem yedurruka illa bi şeyin qad kataballahu aleyk. Allah senge deyt, bir zat bazarına salalıklı deydi, canınız o Allah buyurğundan ar deyt. Rufi'al aqlam ve cuffetis suhuf. Qalamla költürüngelle deydi, qağıtla da kepkelle deydi. O buyuruluk zat barısa beygent de Allah Teala aytadi. Bu musulman adam yüreğine şoşluk bergen zatты cemaat. Allah Teala bizge kuvançını berse de hayırdı, Allah Teala bizge sınan berse de hayırdı. Allah Teala bergen zatlarını tüzünü anlap, Allah babaylangan kullan etsin barımızda. Ve qulu qawli haza ve estağfirullah li ve lekum fe yefuzul mustagfirin. Estağfirullah. Elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allaha ve melaiketehu yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة